I lep pozdrav ljudi, DJ Haker ovdje, evo nas u novom klipu. Današnja tema klipa jeste kako da napravimo, to jest kako napraviti kvalitetan klip. Ja sam ovdje izdvojio par stvarčica koje moraju da budu, to jest koje treba da se ispunjavaju da bi kvalitet klipa bio dobar. Pre svega, mikrofon treba da vam bude dobar, da ne bi došlo do nekog šuštanja ili da se vas glas ne čuje. Dakle, evo daću vam dva primjera. Ili, na primjer, sljedeća stvar jeste da pričate, odnosno da ne otvorite onako kao Notepad i pišete nešto: dobar dan ljudi, danas ću vam pokazati to i to, jer dok vi to napišete prođe 10 sekundi, a dok izgovorite da li prođe i 2 sekunde, to je pitanje, nemam pojma i nebitno. Dakle, u suštini bolje vam je da pričate nego da pišete u Notepadu. Sljedeća stvar jeste da vam klipovi budu u rezoluciji 1280x720, odnosno Full HD na YouTube, i da vam klipovi budu u HD-u, a ne u, na primjer, 240 piksela ili 144. Zašto sam rekao da vam klipovi budu u 1280x1720? Zato što, pogledajte ovo crno sa strane, da vam se to ne bi pojavljivalo, zato stavite 1280x720. I posljednja stvar koja je isto tako bitna jeste da ne skrećete sa teme. I evo vam na primjer dva primjera. I tako vi mu upadnete na Facebook i ljudi, danas sam kupio neku ekstra lizalicu, znate kako ima žvaku ispod nje i nemam pojma, znate kako je ukusna. Ili, i tako napravite sajt 500x500. Ja danas sam vidio Kamilu koja nosi Logitech kameru, ide u WC, tamo se slika izašla sa 1285 fotografija i tako dalje. I ništa ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa, nadam se da ste uživali. Pozdrav!